Nabita meteta meto palawangan nanya tu betul. Yana tu ampai pakai moki jangi kama pada piri 10 dua. Ko sampai ja sunat subuh 10:05 gimana? 10:02 makan jalan ada ko purek batai 10:02 menit malampe-lampe waktu nate masih kiri. Pak ukun itu onro makan jatuh ngatong milau dong. Apa dua kelompok malaikat si runtuk. Malaikat jagai waktu nawani siba jagai asal angkanya kutuno. Alhamdulillah dek toga gati manaling nga panitia kada agay bahas jadi ya menibawang lagi gini upau ang kedua aga-aga marepa ipau tapi dia napada yang itu taufik si bawa hidayah. Makanya itu ketemu carama maka daki wabillahi taufik wal hidayah. Jadi dia nang ketemu kali ngatau maka da wabillahil hidayah wat taufik. Tulilayoli wabillahi taufik wal hidayah. Ya kumakadai taufik berarti petunjuk. Ya kumakadai hidayah berarti tuntunan. Betungan ijagai. Jadi ia rupa disengenge termasuk taufik. Tapi belum tentu menjadi hidayah. Jadi angka tu tahu pak napa lah pak doang ngitam masih tapi nalupa baca ikut tam. Napa lah kada Allahumma tahli abwaab rahmatika. Napa lah ku masuk pole masih Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tapi dia ni ngerangi konoloi. Jadi bedanya ya dua agak-agak ya kumakadai hidayah yunrong yukupong Allah Ta'ala. Betungan nasi yunrong ni pamasewe. Ya mi kumakadai taufik berarti petunjuk. Pada kumakutana kak kada kindur masjid Nurul Hidayah makada oh, ya kong liwangi masigi o kutuwatai pamulangnya ataru kong kali korang berarti itu adalah taufik, petunjuk. Tapi aku makada kak kendor masjid Nurul Hidayah makada melawan tarak kilokoro itu adalah hidayah. Jadi ia ko bialengi hidayah tasik dia tahu ijagai ukupong Allah Ta'ala. Ia ropak disengangi petunjuk mi. Jadi aja tak kada ia ko macai tahu makanja ni pak dongan na salama ni de. Aja tak kada ia tahu macai itu salama ni. De gaga tahu pak de ni sangi makada ia ku iput ja yo liloka bungi. Tapi magi nang kamu patau na buah oli loka. Padahal ni samana kada malang ku iput ja. Karena itu di luar dari kemampuan kita. Jadi ia ropak doang ngepa pakuraga milau ripunge untuk milau asalamakan. Tapi kadang kala pun Allah Ta'ala kong kagaga ilau tanaya ronalengi napasisele. Pada kong kanana milau piso siru minalengi. Pak makada ya ko walengi piso nira imatu limana. Ya ko siru walengi dena bahaya. Maku mati itu pun Allah Ta'ala. Tulim milau kamaki oto na motor minalengi aja tamacai apa oto kamana lengi na salingku lakaita kamakiro. Jadi okoni monro agama ewe na dena wadding toman nawa sipali betungan na ada makada dena wadding inawa nawai majab kong Allah Ta'ala makada majik na liya wilau liya na lenga dena wadding. Jadi tu ampai kau pura masampaja tu libaca subhanallah maha suci Allah betungan na ipacingi bipuang Allah Ta'ala poliri panawa-nawa majai aja tak kada inak magi aja nangkap lesa ketau makotu tuli masampaja mo magi aja nan ribalawa seku angkat tero lanu de nang kana sampajang magi aja na tuli dupase aja magai wadi jaji dupa tapi dia nak baraka kalau anak nalo salamana, yo pui di dena mega tadupa tapi mancipaka pala korangnya anak ta. Dia tu niris apa? Ya sange baraka. Ya jadi dena wat di tasi di aspek.
na onronna na taro puang Allah Ta'ala barakai la rosininna rupa tawe ko taulino mo okui nabitta malotoloto onronna na taro barakai jadi ya komelo ki lolonga barakai tacurito ni nabita acurito ngi tapi kak de to tu ni rulle macurito maka dia curi manang de to betongan na ya sange tu macio ya kong katau mangoto ite na to malala to macio matosan nah yo lumite letu ya dia sange pak macio de to nak ada ya kacuri nabi te yule pada sisa maka sama den rulle pak ko nabi ta melo ta curi iya na dia na tinro nabi ta ko dia na baca an surah ko pre masa pejangisa an surah na baca surah yasin surah ar-rahman suratul mulk kemudian suratul kahfi kemudian na baca suratul waqiah nabaca annas surah nabaca nabi tanah koliu moto ni masam pajam peniro arwajan na nadapi subuh purek bas subuh tay napi liu-liu nabi ta apa napi istirahat pak dia nang kena tindro siwani jadi tapi dia tu kan cocok ya curi ropa apa dia agak tahu ko pure masuk pajak sunat subuh angka gak tahu ko masigi tak ko pure masam pajak sunat subuh liu ko karpe ya cairi ha koliu makar majan angka tahu tindro ko masigi padahal Nabi ta ya napura masam paja sunnah liu nang kagulu di mana liu. Jadi sunnah ya ro tapi makalala ya curi makoko. Panang kata lo makana maga je nape lo sigi betinre. Itu pura pi masam paja sunnah subuh. Pura ni bas subuh ta itu. Masam paja sunnah subuh liu-liu Nabi ta. Meteta meto palawangan na ya tu betul. Yana tu ampai pakai moki jangi kama pada piri 10:2. Ko sampai sunat subuh 10:05 menit 10:02 makan jala ada ko purek batai 10:02 menit malampe-lampe waktu nate masih kiri pak ukun itu onro makan jatuh ngatomilo dong apa dua kelompok malaikat si runtuk malaikat jaga waktu nawani siba jaga asoy angkanya kutuno jaga asoy si runtuk pada petugas na Pertamina ya koelei petugas wani siba petugas asoy si runtuk ikoelei makomati itu malaikat yang menjaga langit dan bumi, menjaga bumi di siang hari, angka memang nino. Yana tu ampai ko macabe subuh, no iya tu malaikat. Yana tu namoni manue. Itu ampai maka dan Nabi taya ko ayam jantang berko batongan namoni manu laye. Detu na waktu sambaran on roy moni. Ate si di onron na to no malaikat seperti ke malam. Melo i mangaribi monito tu. Melo isubu monito. Nasabak na itameti malaikat karena cahaya malensa mata ayam bisa melihat cahaya putih. Ia tahu de. Nah, taliti tahu ahli ko Amerika maka dia mematoro lensa na manue mata na manue naulen nita cahaya putih. Ia tahu de. Jadi semeto malaikat yana tu nakal nabi ta ya kong kamanu moni ilau dohko. Nasabak magai malaikat tunaita. Ya mikuasu mak boka setan. Jadi nang kata lalu na bokai ase setan itu. Aja mau tersinggung. Jadi kemudian okui nabi tamunro puncak na barakai. Wassarafa wad darajata aliyatan rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Laqad innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah sebab ternyata sininna kemuliaannya kau tahu mo nabi tanon roy. Tapi iya ro nabi tadi na melo masang ni. Na lenyu makna. Iya na melo bahas ya. Iya ro nabi ta na saparangi lalang pekwi carana umma na istimewa. Yang pe makadaka asele nama tu ye supaya yakin makada makanjak moje pe lelang asala makan ni. Pak maka je te gatau cede-cede neraka. Tapi dia toga go kodi. Cede-cede tamranaka. Padahal kotomelo mak bicara pamas makkomen. Idi tonga manimatu kotame ranaka ina makunrutongan. Makoye iya ro nabi tak nilawi puang aja nama lampe umuruk no mak
Satu permintaannya Nabi ta. Aja nama lampe, aja nama tatu. Iya, aja nama tatu. Aja tapapa dari umat na nabi-nabi tayolo, nabi-nabi yolo. Umat na Nabi Musa, umat na Nabi Isa, umat na Nabi Ibrahim. Aja tapakir umatku ya. Umat na Nabi Isa ang kasi aseraratu na taong umuruna. Umat na Nabi Musa ang kasi 1,500 taong umuruna. Bayangkan ni kung katau pa si 1,500 taong umuruna na paboto. Ina de tapaboto. Tapaharap. May tanap pa chow. Iya na nilaw na bitah. Aja na namalampi umuro na umatku ya. Iya na tunah kada na bitah likulli syai'in hasabi. Wahasabi ummati baina sitina wa sabain. Iya ria umatku antara 60-70 tahun. Iya na ro. Aja na malampela da puang. Anna na pulo na 70. Iya na ro mega mo polayang. Iya. Jadi kung katau mate na dapi ni anna pulo na tong umuro na namate makade janji na mematona na bita palongan na. Jadi yai di tomato ko na dapi na 50 sera angat-angat ni je. Mata-mata ni Pak. Nandaapin itu Pak dong. Betul kan Nabi ta mematoh milawi aja na malampe pun. Jadi yang katau keluarga tak mate nadapi anna pulo na tau ngumurut na mate. Gang ka 70 aja ta masara nyawa. Maka da Nabi ta mematoh na milawi. Jadi maku itu aja ta masara. Maka dewi mate lah kaiku 50 anna pulo na tau ngumurut na aja na ta masara. Pengilawan na Nabi ta. Ni kata tu tahu nasa mati mendadak ustaz, padahal 50 ni tahu tu nasa mati mendadak. Sang mati mendadak sila lona jaji na mati. Iya ko 50 ni tahu tu nasa mati mendadak de mati mendadak. Ya tu nama makan nanti tatu. Itu jadi. Nah, iya. Kemudian nilawi nabi ta na sabak maponco umuruna. Tapi makade nabi ta puang. Ajak lalu tapapadai pahalana Nabi mak dioloi umatku nasabak rogi ngapa tu ya tu nama ponco ya tu na cendek Muhammad maka dia puang Allah Ta'ala taruh ni pe Muhammad angin launo pangilauan na Nabi ta ang kecil di Nabi asanna Nabi Syamun maka daki di kokui pelek barak Samsung dia setita pelen na to pelen na Samsung atau rohani maka raja batakalena itu Nabi Syamun asanna. Syamun itu tahu mamusu mewai kapere lebih sisa butau mamusu. Iya rosan jatana tanya bangkung bangina kaladaye bagi bembala katau maka da rahang unta nala bangkung tapi dega ga umakna jadi dinami. Dek to siaga nak gurumna. Jadi nang kau stas dega nak gurun na tuai anggota na je Nabi Syamun iya. Itu tulilau tungka mi dega gatau. Dega tau mena cara mai betul kan nak alena tu ngami berjua jadi dinah. De nang kana ngoli-ngoli kada loko me mubalika karo pasantren ibangun angka je roga kami pada cengi de nang ngoli ina alena mi. Iya ko wani mas sampaja se sampaja-sampajanna. Iya ko sui puasa tapi tu 5 musuh. Nabi Syamun asanna. Maka laki di Samsung. Mati ya Nabi we. Maka dari Nabi ta. Tahu pakanjak na ibadah na iya. Asos soma puasa wani-wani matahaju. Napa mamusu berjihad. Maka dari Nabi ta. Wat di gaput talengi umakku amalak. Wat di ngekalayar. Itu tandri na pangilauan na Nabi ta. Wat di ngekalayar. Apa umakku maponco umuruk na kasi alengi. Apa maka dari pun Allah Ta'ala. Taruh na wali Muhammad. Ia na tunang kayasan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Nakalay na iya na tu ya lengi Lailatul Qadar. Itu satu. Yang kedua, maka dari Nabi ta, Nabi Adam pun tak dampengi dosana. Namaku menyatas salan naroh. Aliti kasih umatku ya roh. Maka dari pun Allah Ta'ala suruh di macur di puasana. Ya na tunang kayasan puasa muti. 10 telu, 10 pas, 10 lima umpuna ulang ni. Katong mali 10 pas, 10 lima, 10 enam. Umpuna ulang ni. Jadi riasa puasa muti. Ayamul bid asanna. Talung ngesori patangana ulang ni. Jadi umpu ulang mireke.
Iya ro Nabi Adam waktu niyat lempar lokolino inak mabolong manang ihalelena olina Nabi Adam tu iya kanukuewe. Kanuku jadi sinin na olina Nabi Adam tu kanuku. Itu sampai dia nato inamo. Pak nulega to namo tok iko kanuku. Iya na tu na pakai daleki pong Allah Ta'ala olina Nabi Adam itu sampai ke kanuku tak. Apa iya tu kanuku olima to pak cuma pole lalam yuk ko he. Olima to iya na olina Nabi Adam nala tu pak buro tau materiolo maka dia komelo kominu bacangi salawa napa mo pau maka dia pap kedale na pong Allah Ta'ala pole Nabi Adam wala pak bura napa mo inu ya kongkar racunnya tu gagade nak kanre pak disangan napa tamai tahu dek to nak kanre apa iya tu papa kedale na Nabi Adam ya tu. Jadi itu papa napa guru ngatu tomato riolo sebenarnya tu kalau kita pandrita napa curu pak indo di mana ko mimin wepel lah yo putih di mahkamah guru napa curi ne na rasa-rasa kapa mapala kamah edo iro termasuk itu mah kada alai pak bura yaitu agian riani pak bura ya itu ke pak bura dia nama diliwa mandreki bembe tari pak bura na pasurang ita na subembe yo pwede ko masu na bembe na sa matahan si cakong ita pa cakon na naman ni wala pananre jadi gere de makrito pandrita ali pak bura ang katau pandrita oleh masere uki masere mako mon romopa na pak guru ngi oko guru ta Dr. Hamzah sebab muridna Dr. Hamzah manaiya podanga jadi letik ni agak pak disangange lokuya sirun tu ka aku riang tawi te daku galak pamandre bembe yo stase tungan nama kadaka nandre bembe de kan ayo si salah lau kabi imah kadaka engkang kaga pak dongan na ko to mandre gaga na den to si salah apa makadai angka guru ko masere ahli fikih dan ahli tasawuf. Nah pak guronang maka dari sini na tu sewa puluhku menemui Nur Muhammad. Puluhkum itu nabi tah. Makanya likulli syai'in min nurin Muhammad. Bembe itu ipancaji puluhku Nur Muhammad. Nur nama to nabi tah na boleh. Iku puluhku matoko. Dia na mungkin maka solah ko sirunti pada Nur. Iya na rumu pakai komi komandre. Podangi maka dia gagaya puluhku Nur Muhammad ipancaji puluhku matokak Nur Muhammad tamu ko musirun tu mencaji pak bura ya bismillah ni napa masalah walau ko nabi yana tu nang katau mimau yolo napa na baca salawat nabi tanapa nandre maka da andri alusuna dena solangi ko kasana yana ro nak kada alai pak bura tapi tu ko pak bura dia nawat diliwa andri alasan nalai pak bura nandre 5 pen nih makom itu de pak bicara gini atau memandre bembe ta coba-coba moi melo mandre gaga atau si salah iya to na ro na pak guru nga biasa guru tak biasa na lalo makada iya tu kong kagaga na alergi balerakko ki nasu iya ko tunu balerakko ne wasi salah tunu ngi balerakko napa musuruh baca napa musuruh mandre paja niya tu ya ku udang nasungi udang suruh bacanya tu napa mandre paja ni dena tu nata kimonrina papa guru nata pandrita jadi lau pasam ya gitu kemudian itu mak bicara keutamaan nak maka dia ro nabi tan lau mematoi aja nata pala pelapirang apalana Nabi Adam watun suruh mapuasa pak hari pertama bagi telu watak kalena maputih apa mabolo mana ngalelena si sana mapuasa si bagi talung na si maputih mapuasa si talungas so maputih mana ngalelena ipacingi ni dosana maka day nabitta nigi tau mapuasangi talungas so lalan na si ulange inariya sa saumin ayamil bidi paday ko mapuasa si ulap bujur. Iya, jadi tomatoko makura-kura jamangin na puso-puso ni. No? Pak, iya na tiasang umur maponco tapi mak baraka. Maiga pak, maiga. Idi manibawang apa angka mana mo tu turunan na ibadah.
Maka da ya dia ule mah puasa sunnah ustaz. Tapi aku pas sidak dia ko sumbang kura-kura mo kala ka kada alhamdulillah sumbani. Apa angka mana tu turunana? Sakka wajib pas sidak kai sunnah. Sampajang yang kawaji angka sunnana. Haji wajib umrah sunnana. Sahada wajib salawat sunnana. Jadi yang kemana tu turunana? Jadi aja tak ada magai nabi itu milo yang itu makada angka tu ibadah sanrelok kumana mu puang Allah Ta'ala tapi angka ibadah puang Allah Ta'ala patentui barakak na rewalok kelena istilahnya alena meto matoro mana ngero tapi angka ibadah nabi ta yonroi mapasandre puangnya mematop pasandrelok nabi ta yana tinah kada sunnah itu ya ko wajib perintah puang langsung. Padahal namanya sunnah perintah puat to cuma kami nabi tiap pengakuan unrulak na pengala taala puji nabi teh pada kui di kong perintah mah kada angkat tahu koko tu alena tu iya na pengala taala nabi ta yunrui mah pasandre na tunah kada sunnah puasa sunnah angka puasa perlu ko puasa perlu ka puasa ramalan wajib puasa sunnah saning kami ukti nabi tiap pasandresan tapi lari laku mana mu puang cuma nabi tapi pengawi. Daro apa angka tahu magala ma puasa ya ko puasa magala tapi suruh masum baseke pagah. Kami tu mako di nang kena ilau si sumbang tak dek je. Apa angka kali-kali na nasam maga je nang katawe melo ya len di lagi tak kena. Jadi tapi aja tahu ja itu ko maseke mas sumbang. Apa angka tu nak kapu ya tu angka to kelebihan na lihat tu hayalnya ko pong Allah Ta'ala maka datongan ide menang kamu runtuh kak mas sumbang tapi ya ko puasa dia mulai kalah nah kita mako tu jadi dia tu nawat ding dia capak pada tarupa tahu pada di maka pada mustase maka dah syukur ibadah mustase dia agama ko tu pada kekurangan tak dia tu gagah manusia itu penuh dengan kekurangan kemudian ia naronilau nabita ini penting tak ketani masa kunimatu monro keyakinan maka dia nabi ta alengi hadiah umakku puange ia ko sempajang angka sempajang pak palawangan na mga ribi isay marepa urampe dena mereka upah koling sampaja sunnah awabin asanna ia tapura mas sampaja mga ribi wadingi mas sampaja sunnah jolo don raka sampaja sunnah munrina mga ribi kenapa ki makat dek malah sampaja sunnah annar rakanna tak don rakaci di Yerusalem awabin asanna angka to pawi maka da sampaja sunnah toba cocok matoy magi niyasang awabin karena keutamaannya magi niyasang sampaja sunnah toba nasabak fungsinya maka dai nabi ta pesan nabi ta ye nigi tau jame sampaja sunnah awabin cicang pada ia tu tahu na rekomas sampaja sunnah 12 tahun ngitana mas taru-taru. Ya dampengang idosana 50 tahun ngitana. Ia naruyasan umur maponco tapi mak baraka magay. Ia ko siulang itajama pak kata 30 sona kali 12 ni gare. Berarti annar ratuna 360 as tahu. Jadi ya kota jamai awabin teru pada ko umuru tayo tunacata po ang Allah Ta'ala mas sampaja sunnah 360 na taon. Yan na napay siulang. Yan na riyasang umuru maponco tapi makbaraka. Jadi yang katutaw pa 50 mi taon tu sisan na mati laireke ko po ang Allah Ta'ala malaikat. Lebih 5 butaw tuwo ya tawe maka ada na ko takut tu nasa deh mapit nang ta ibadah mo tare kasi ko etana ternyata sampajangi na jaman na iya di tomatoku waktu tamalolo biasa tolo salah do biasa tu maka dai tomato manaji ustaz to mainga iya na rota jamar tak gangkuliang pak de na mungkin itambay waji pak de na mungkin namo ama gagalak tamas sampajang mangaribi dia na di pagan asirarakan tatta iya tellumi mati lampu tu lampu tatta itallu de gaga jasang itu makada melo de gaga iya mi sunnah wat dingeng kay
nawat ditatambah. Iya naronilau nabita, niga situngan na sampajang iya wabing niga sampajang. Maka day tau panrite, iya sampaja sunnah awabin sampajan na Nabi Isa. Jadi ya hadiah mana tuh Pak? Imunrin na isa. Yang kata sampaja sunnah mana Pak ya wajib Pak kata jama mana mona toh. Aja no rampe waji urusat tanah yaro iya na sunnah walengi modal sampaja sunnah imun rinna iseh sian rakaat biasa tajama 2 minimalis iya minimalis ya tuh iya tuh imun rinna iseh patan rakang dena 2 iya muakkadai 2 angka bawah maka ada muakkada 4 maka dai nabitta hadis sa puluh ko Aisyah bayinena nabitta rampe maka dai mapasangi nabitta Muhammad SAW nigi tau mas sampaja sunnah patan rakang imun rinna isah pada padai apalanna itu kumas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti 400.000 rakaat nilainya sholat sunat yang 4 rakaat sesudah isya. Tapi tak 2 rakaat di beda salam. Aja na langsung apa walaupun boleh. 2 na masna asana. Tak 2 rakaat di beda salam. Tajami Pak, tajami ya. Makanja lakda tu kalau pasi sambungi witiri. Tajami patan rakaat sampai sunnah imun rinese langsung ni mawitiri. Magi usuro ki mawitiri. Ia komoto ki sampai tahajud. Dia na marigaga yang penting tanya witiri iulangi. Angka po tu tahu makada wasa witiri ustaz patutu cocok nih patutu memang tapi iya na tutu sampai perlu tanya sampai sunnah jadi makanya nabi tak akhirkan witirmu ya kopura ko mas sampai mengaribi aja jolo mau witir apa engkau paisa ya nanti asang akhirkan makanya Abu Hurairah ya napura mas sampai sunnah isa langsung lima witir telung rakaat. Ya komoto imat tahajud dena na witir ya Pak Nabi tamah kada la witrani illa tilai. Dena wat dinga kedua tema witir siwan ni cicam. Tabahan ni kah? Pak maka apa te gatau nasa jana tu pura nama witir dena ka sampai sunna imunrin. Tahu sigilingan na otak na ya tu nasa guru presiden Pak dena isang idalelewe tu. Mawatami majje tu Pak iya lagi na letu makokoy ko mak baca hadis ka angkamu pa ya rodosek kumadari utalipongi makadaga masuk nih ya ni tahu kak mak baca hadis ubaca sa hadis unanung buka angka kita hadis aku mulai rawali seret na ulang melosi di meter lampena serajili iya melosi di meter sakana ya serajili na tasi debo ya rong ka sampai 4.000 halaman kitab ensiklopedia hadis Nabi yang kemana hadis Nabi takoro iya naro baca-baca madari mi tahu kak mak baca hadis ko kecuali hadis manas samo ya ko de maka de angka 2 pemaknaan ko mi tahu nak yang dari itu talipung ini doseku ahli hadis sahabat-sahabat dia su talipung agama makna ni na jelaskan ni sapato ni oh ya dasarnya na sabab mai menyamamu mako to mak guru na kamu stas Google manum je ustaz Google apa madari to mak dupa-dupang. Iya jadi iya tu ya apa atas kami maka dapura ni masih sekolah pesantren masih sekolah kuyayeng fakultas dakwah tetap kak kong kagagau baca hati-hati mau Pak. Hati-hati mau Pak. Apa magai ajak kami ya mitafsir kami makoro. Nah salah apa otakku mani wacuri dia pernah wedding. Otak namo patau pandrite apa angka standar na tay napa di matafsir pada di pada muje ini to leng itu apoteker leng dokter iya apoteker remak belupa burai iya dokter dia yang kasih resep dia itu gak apoteker maka dah ketalungan re dokter itu nacuri maka dokter ketalungan re Pak Burai tasik di namuan kata maka ada sipolo yaitu apoteker resep asalnya mahkomati itu agama angka ulama yang membuat resep dalam fikih
Angka to hapo tu nasa torewa bana je lo kok kurangi si bahat desa cocok ni deto je nang kaidi disalai kurangi si bahat desa weh. Pak nang kata to lima kada kembali ke Al-Qur'an dan hadis tau pura ka jok ya tuh. Di denang kan disalai kurangi si bahat desa. Magi pe na deto barani pasu pendapat. Nah sama standar na te pasu pendapat 500 pahat desa 500 pasabu had desa na kuasai na pawa di pasu pendapat pribadi. Nah ya kita na Imam Bukhari pitu sabu mi hadasana. Imam Muslim asera sabu. Jadi kui pasigabung ye si ratu mi anna sabu. Di patu baja na 500 sabu na pawa di mapasu pendapat. Ya tu ampai de gaga pikirna Imam Bukhari sebagai Imam Muslim. Macuma nanggu Imam Tasyafi. Makanya Imam Muslim bermazhab Syafi'i, Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, Imam Nasai bermazhab Syafi'i, Imam Abu Daud juga bermazhab Syafi'i. Mega apa tu tahu maka dah Sahih Bukhari, ndak usah ikut Imam Syafi'i, pakai saja Sahih Bukhari. Dia pahami maka dia Imam Abu Hanifah tahun 20 na hijrah na jadi. Ia Imam Bukhari tahun 100 asera pulau na anang hijrah na jadi. Tegere belana si salana. Cik di lahir tahun 80 hijrah, cik di tahun 100 asera pulau na, berarti 100 tahun lebih si salana. Imam Riwi ulama hak desa Pak Imam Riwi. Imam Bukhari tahun 100 menilai. Ya lalu Imam Muslim tahun 200 mani dua napa jadi? 200 mani dua Imam Riwi mani ya tu ampai dega pikirna macio ki mantasapi. Cuma dia yang istilahnya meriwayatkan hadis. Jadi pada apoteker napa 10 hadis napa 10 hadis. Tapi ia ko pikir tanya hadis na pake. Lari lokui ulama nasar. Iya 500 sabu hadis na apa lah. Iya hadis upa 10 ngan nami ratuna. Nami sabuna. Dia itu sabu dena seimbang. Makiro. Jadi aku kapacara mau Pak maka dah kembali saja ke Bukhari Muslim. Dah usah ikut Syafi'i. Tahu si gilingan otaknya itu. Ini sangi sejarah. Pada ikut tahu biasa makutana maka dah. Made mutama PKB. Nade pagaga. Napai Golkar. Itu moto tariolo dena tama PKS. Dena tama Gerindra. Nade pagaga. Pak P3 kami biasa si Golkar. Makiro. Jadi ini sangi sejarah perjalanan ulama. Jadi ya ini Pak ya. Tahu tak ya pasang. Isapaban ni iro tahu pandrita mana saya asal makan lah. Nakuni Roma katani. Apa ekotomelo re walau kun nabi tanah dia tu sirun tu nabi tadi. Isapa ni ro ke kan nanungi nabi tatongang. Manasa salamakan nanang kamote sa pakitalino Ito? Yiro na jamay tau pandrita ro de na larang ro na manasa mo to katanya ngate itegere guru ta kay Abdul Rahman Ambodal. Ni gata misangi guru ta makada ni gata dia makada. Tanya wali guru ta na manasa guru ta nya aji patahuding sipa dua ka na curita ko bola-bola ro ko pesantren ni na saya tu guru ta kay Abdul Rahman Ambodal da wali tu wali luput tu na sabak magay tak diwujuna waktu na lemah. Iya na sa pasurui pas upalenna lau buka ipasyo pawalunge apa manilalo. Na aga zaman na guru tawatu na tu mamaudu. Mameraja. Mabarasanji. Mabacodo salama. Yan ay palenna kangan re guru tanamelo man re madojolo. Macodo salama. Masyarakat guru. Mabaca talaki kong kataw mate. Matahlilan. Mabaca yasin. Nanajama manang ihe. Mancaji wali. Tapi ang katutaw makukway na tema nang iro. Tama mana gari naraka ko na jami iro. Tapi dito gaga ko watay di gaga. Di gaga. To gaga ko di gaga pa. Angka. Aja na nadalele tapake pa iya ko dalele makay kamo pa tu apang yawangan. Iya ban na gari tatimbang nang katuak kala nalingi puang ihe. Pakanja ki otae gari.
Gurut ta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dalle, gurut ta Kalisi Dendreng, gurut ta Mali Belawa, gurut ta Saada Sengkang, gurut ta Kalibone. Magi je nang kasapaka mana to pandrite mak prasaji mak modu pamiraja sapaka mana nya to pandrite we mak tahlil akong katau mate we, sapaka mana mak baca talakinge, sapaka mana masyarakat kubur we. Magi je na sapaka mana, we magi je penan cajiwal di mana nge. Iya ku iya jama-jaman na cacca me mapuang Allah Taala si banabit tadi na mungkin mancajiwal. Ya benar tak kata ni mas. Iya na ro salompe me curi ro. Nah to memang katanya ko tau pandrite apa angka ulama bisa memberi syafaat. Ya bangsa aku ya apa no ko to mak tu macio. Itu sampai kong kemakadaka pendapat na guru ta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dalle makwai. Pendapat na guru ta Kalisi Dendri na pendapat mana mo. Magi na ko karo madenge nasaba dewa kada nabita maka ni tau ka. Nabista sa pawi, iya naro tafsire na gurut jelaskan tafsirna, pendapat na gurut tawacuri. Namo tu gurut tamu iwat tunai tanai maka dah. Wat di gamandre ko bola na to matewe. Maka de gurut tamu ini kamu tanai. Mu iga atau muing. Apa alena ketua majelis ulama. Nasa jabatakku makokoy ketua majelis ulama. Gurut tamu maka dah. Jabatakku ketua majelis ulama. Tapi asakku muing Yusuf. Nasan iya nareko majelis ulama mutanai mega pendapat. Tapi iya ko muing mutanai aja nana dalil podako. Iya na bawa podako maka dah mulai ga mak bule tau matewe ko maliwasak ko. Nasat de nasangan ko pale. Mako ni gurut. Betongan na aja mulo tau matewe na sabak melo-molo manre. Tapi iya ko maliwasak ko andre ko. Guru teh. Tapi tanya pendapat namui. Tanya majelis ulama, pendapat nami mui. Mage nasabak guru ta memisahkan antara jabatan dengan penjelasan-penjelasan ulama yang banyak dengan pendapat pribadi. Itu agama itu begitu, Pak. Hati-hati. Padahal itu ko iya ko tatanai ka maka iya ko ulama NU, iya na pake we. Iya ko Muhammadiyah, iya na pake, ini mani bawa ke kami tola. Mako itu. Ya ti di ustaz pada mi pa warung, o tu warung yang teh wette, bale, angka tempe, angka tahu, angka tunu bale, ini mani ke me tanre. Ya ko tunu bale tanre aja ta cairi te ko manre tempe. Maka maka to adodo tempe minanre ya ko ya to na poji. Jangan ya ko ki Muhammadiyah tahu aja tak ada maka to adodo pesan ko ni ro. Makiro. Iya itu nasalah ko tuli pasale na jamay tahu Pak makre guru Kalisi Dendri itu aja itu nomor tiga pendapat aku berbeda. Iya itu masalah ko pendapat mbak mau secocok oh mapangnya waku mah teru. Nah, makiro. Tadi sana tak bisa. 10 menit ya. Meka lo ju pandang. Cara aku ya ju pandang jadi maku ya. Jadi iya nona. Jadi iya naruya Pak. Iya mitia wah ketani masa ya kong ke masyarakat maka dah deje ya bisa ngidalele tas kadang-kadang lele magampala dah he. Podak banyer rote itu lima kada tamaranaka teh sale jama-jamangi ya bida ya lecok podak bani maka dah iya tu agak na jamu jero guru ta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dalle na manca jiwali jero. Guru ta Saada jami manca jiwali, guru ta Mali Belawa manca jiwali. Guru tak kelimu itu manca jiwali itu. Na manca jiwali mana je itu jamainge. Mana satu ko manca jiwali itu na tau ipo je tu ko puang Allah Taala dia na mungkin ko tau ila nak manca jiwali. Napa tatanai gare. Sapara nga gare iya rote tu lipasalengi ro jama-jamang yang kagak manca jiwali. Sapara nga gare. Tega tosi tau pandrita na iya ro tu lima paharangnya ro. Pasalai barasanji ta jamai ro. Pasalai baca dongero engka ga ulama na manca jiwali ya guru ta Ki Haji Abdul Rahman Ambo Dalle dua unron unroi maka topa naci di wetu maka da setanginya tu tanya setan namo di wadi mato makoko video call ni gare lo Jakarta tanang ke ko Jakarta ci di kate ko ci di namana sa HP mi pake iya tau pandrita ya lingi keistimewaan khususnya. Nah wat dito joka Pak Deni Salonrong ya koto katulu-tulu. Pemendrek ju pandang, ita le belok ko ju pandang. Mata aga na pake makita tau matinro ni te ale na joka. Padahal tatutu matana. Iya de nulek buka itu.
Tapi dia bahas ya. Malah sauli matu pero bahas itu. Aja nejo tak gurui makwero. Jadi makitu iya naro ampai iya no nato sampai sunna awabin tajam-jaman ya. Tapi angka tu sampai sunna dia naik tambah ro ya muro sampai sunna yolo na subuh maka dia nabi tarakaatan fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakaat sampai sunna fajar subuh na masuk ro kupure bas subuh teh khairum maka nabi ta lebih maksaro lebih inayalino lololisa. Iya tu waktu subuh pak angka 2 sempajang aku tu makan jalan dak. Imon rina subuh angka toci di sempajang 2 rakaat tomi. Tapi angka pendapat maka dapat di ngepa. Waktu na ramalange okwa sorong 20 wani nama cara ramalang si runtu kak guru ta doktor Aidi Syam. Ternyata angka kok kita na bahas ro ternyata iro sampai jasuna Israel angka palabai wadi ngepa minimal 2 rakaat wadi ngepa tapi ia masawro itu di yang kali ingat termasuk ya dua nih iro sampai jasuna Israel maka dia nabita si sambungnya puraki mapuas puraki mas sampai jasubu berejama tomun ro masigi aja na tomak dek nakanati papasang tau panrita hikmah maka da aja musalai masigi ku pusamopo de tumule patuju dale kegaya sa pusamopa de panapita tanay tapuja eta rewa marak gitu tau rusuk pakalino ya nang katau masyep pini tapi tanay na parewa malomo mana tu na tanga agagay ko naulay ilomo ya mataro yana tu na pemaliangi tomata ilo makaraji je musalai masigi on romo ko jolo ya ko de gawa di mujama eliuliu ko cinampa masyep pi mosu aja mo sa padale ko mapatamu pi manu enopi manu mujo kato ya komenre ni manu rewatono yo puidi matindro ni manu to lilalabo pi batata tapi dia tu nak kata watak dia insyaallah itu iro sikan ni maka dia nabita aja musalai masigi wat di moko masuk dengan hajat misalnya loki teme loki jamba wading pura rema kipe majene kina pertama nadati waktu suruk angka tau panrita papikir maka tambai pitu menek untuk kehati-hatian ditambai pitu menek kotame waktu suruk makanya aku paliwang pitu menek napa to mas sampai sunat 2 rakaat agar nasa nabita ia kumule jami ero sampai sunat suruh ero 2 rakaat ro padai kalau ko umrah si bawa haji akatelu si bawa ya nabi temakan napa maka nabi tak tamah suku berarti 3 kali itu sempurna haji dan umrah bersama nabi iya napa lapak kene naisangi tahu ina dia na saleh masigi pak kene yang kata ko watta ipodama kadalo ko masigi mak berjama le ko tarigu 5 sa pajasu butate 2 mo pinang kade nak jene atama iya janji na nabi teh iya na ya sapae bisa umur pendek tapi nampak berkah Allah Taala iya naro seko ni ro pangolongan di iya naro taala mo dala ro tapakan jaki ni katanya ngata angka papasan na gurut takimuin kalisiden re makada na namo aju kau mi monrui makatan ni kong kamo katanya ngam Pak ya tu tahu dega kataniangan na pole watas dia ngirap balo timor sih. Iya na pole timor sih ngirap balo watas sih. Ya nang katau dega kataniangan na pak ya nang kasih pahang ang kasih ko tu. Nang kasih baru kasih ko tu. Ang kasih baru lari silap ko tu onro to na desi saga kataniangan na. Na jamai baru na salamana yo loe sisa na tak na runtu to pasalan na ya rumah desi. De ya na tu to tulijok kami bana mate. Dega agak katanyangan nama kali guru tanamo aju kau mi narekong kamu mau katanya. Betongan na mesti yang katodo tah. Aja to siya na to magampal ay garu-garu. Dega agak sisa nga katanyangan. Yan ti ampay pa ang katomato nasang ang kaya si kiri kustas kaaga nasa yaban Allah. Nah piyan na kita pakai.
Magai dah kuna dia dah ya sik ni tu. Ya ko makadani Allah na puangin atu tetap pue. Nang kahat desa napa lalu nabi tanang katau masik kiri na baca Allah Allah maka dia nabi tawi lawi tai malaika malomba-lomba turun no pole di lagi malapor ko ya maka data ya masih ko tu lepang ni nabi tudang maka nabi tamelo ka si bawa itu na sabairo sikiri maka Allah yana tu ya tu na rota baca ko to melo matinro Allah Allah yana rota baca ya komelo ki suku-suku ta baca ni la ilaha illallah la ilaha illallah ya no ta baca ya me ko to 5 Facebook mapas sepi mata napa matinro makoto gitu ya name mate to dikajili-jili ni mako apa to dinai te kada ke kasih barita itu sekonelo wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.